My name MC Taliban, the versatile MC, same way still. So since me a versatile, guess who do I have? So Kae Juzi rako. It's the one and only Kae Chaps. Ndala man kwadza mamango gumera pa digdiga aya ngati mbeenda enayo. So Kae Juzi rako na wakakanganwa. Dikaritarira ndoshaya rukare. Still Kae Chaps. Aiwa, zakamera sei mwana wangu. Boze kuti mdala mwisa. Bo, thanks for visiting Natch TV. Yeah, thank you for having me. I just wanted to ask you, is there any hidden meaning in the name Kae Chaps? Kae Chaps simply means kudapwashe cha paper. That's my real name. Saka kudapwashe K cha paper Chaps. So chukuru ndo kwani kangu was Chaps, and then I just decided to run with that. Zvekuimba izvo makazvitanga gore repi? Because nini personally semunhu angu anoteerera mangoma uzi versatile MC ndakatanga kunzwa pajuzi, ndo pandakatoona bhebhi wangu achitondisenderawo message achiti bhebhi dzoka utore juzi rako. Ndakati juzi ndeiko ndaungonzwa kwese kwese juzi, kuzva ndozoziva kuti hakune munhu ari kupisa anonzi Kae Chaps. So zvekuimba makazvitanga gore repi? Marecords pani time koma ndakazvitanga I think around 6 years ago. Saka like everything else zvingirikane zvakiitika izvezvi ndopata zeto Juzi after my projects akatowanda, and then Juzi ndo razotoka wave, and then people are going back to the old stuff. Saka ndiani ari kumanager Kae Chaps? Management yake yakamira sei? So far I work with Level 8 Entertainment. It's based in the UK, and on the ground I have Benjamin, the guy I'm with right now, and then I also have Young Zimbabwe. I'm working with them in terms of the marketing side. So yeah. Then to what extent did Juzi contributed to the rise of Kae Chaps? Juzi is the very first hit right when I Kae Chaps, because almost everyone has heard it in Zimbabwe, and that's my first song to trend on YouTube, first song to be #1 by Apple, first to be #1 by radio stations, and first to be #1 by iTunes. So Juzi has automatically changed Kae Chaps. Ndikunzwa even the ladies vari kuscreamira Juzi. Ameno inbox yenyu yakamira sei semuna 24 years? Yakamira sei? Pressure yacho mukuigona sei? Nyaya ndeyefocus because ndokutongoziva vision ndikakukoda kuenda as a person, and you know the saying maruva haamboperi, saka ndikada kutomatedzera mawa, saka nyaya ndeyongoramba ngori focused and just going. Any message to your fans? Nokutenda ine rutsigiro rwenyu. Thank you so much for the support, and definitely we are just going to stay consistent and give you new music, and don't forget to stay safe.